Iby'amashyamba ukabireka. Wari reportinze cyangwa afashwe amateka? Aba rero babatwaye ariko umutwe wa 23 washyikirije u Rwanda abarwanyi 14 ba FDLR bafatiwe mu mirwano mu bihe bitandukanye ubwo M23 yinjiraga mu mujyi wa Goma. Muri abo barwanyi harimo Brigadier General Ezekiel Gakwererazwe ku yandi mazina arimo Sibomana Stani cyangwa se Julius Makoko cyangwa se Sibo Stani, yigeze kuba umunyamabanga mukuru wa FDLR mu rwego rwa politike. Yavukiye muri commune Rukara muri prefecture ya Kibungo mu 1964, ubu ni mu karere ka Kayonza mu ntara y'Iburasirazuba. Mu gihe cya Jenoside uyu Gakwerere yarafite ipeti rya Lieutenant, akaba umwe mu bakoreraga ishuri ry'abasuza officier rya ESO Butare, aho yizerwaga cyane cyane na Kapiteni Nizeyimana Ildefonso wari umuyobozi wungirije waryo. Gakwerere on nous refuse qu'il nous parle en français, il a parlé seulement Kinyarwanda. Gakwerere en français en Kiswahili. Aye bali kukamata tuambie kidogo. Gakwerere ko twuba ko ari wowe urubitse gatubutse ka FDLR ugatsimbye. Parle nous Gakwerere. Amafaranga Wafashwe n'abandi. wagiye muri Kongo ryari? Gakwerere ni umwe mu basirikare boherejwe na Kapiteni Nizeyimana mu rugo rw'umwamikazi Rosalia Gicanda tariki ya 20 Mata mu 1994 baramwica. Anakekwaho uruhare mu rupfu rwa Habyarimana Jean Baptiste wayoboraga perefegitura ya Butare. Uyu Gakwerere n'abandi basirikare rero 14 ba FDLR bashyikirijwe u Rwanda kuri uyu wa gatandatu bageze hano i Rubavu ku mupaka kuri Grande Barrière, batwarwa n'inzego z'umutekano z'u Rwanda. Ubu kigiye gukurikiraho nuko bagiye kugenzura buri umwe wese, bakareba imyirondoro ye, bakareba uburyo amateka ye ndetse n'ibikorwa bye byagiye bigira uruhare mu guhungabanya umutekano w'u Rwanda, yaba bagize uruhare muri Jenoside bakazabiryoza ukwabo, abagize uruhare mu bindi bitero bitandukanye byagiye bigabwa mu Rwanda, harimo n'ibyejo bundi byagabwe ku butaka bw'u Rwanda ubwo umutwe wa 23 winjiraga i Goma bakarasa ku butaka bw'u Rwanda, abaturage 16 bakitaba Imana, abandi barenga 60 bagakomereka. Ubwo bose bagiye kugenzurwa uko ari 14, buri wese ikiciro arimo, abatafite ibyo bagirizwa, badafite ibyo bakurikiranwa n'ubutabera bajyanwe mu kigo cya Mutobo bahabwe amasomo ajyanye n'uburere mboneragihugu, nyuma basubire mu buzima busanzwe. Bamwe muri bo bari cyarimo abana bakiri bato mu myaka 20, 18 gutyo, bagiye batangaza ko bicuza imyaka yose bamaze muri FDLR bakora badahembwa, bakora batazi icyerekezo cy'ejo hazaza. twakoze mu Rwanda Muratsinzwe ariko muri Kongo bababwiraga ko mundi mu Rwanda iki ko bigaragara ko u Rwanda rubafata nk'abantu bahungabanya umutekano warwo. FDLR yego twabaga muri FDLR, twumvaga muri FDLR bavuga ati tumaze kwakira abanyarwanda ni abantu bica cyane bagira ivangura, ariko twasanze ubwo ndi kubona uko bari kutwakira, ndi kubona bizahinduka. hari ibitero wageze mu ruhare mu kugaba ku Rwanda. Ntabwo nzi yuko narwanye n'u Rwanda, njye narwanye na M23, ariko sinzi yuko narwanye n'abasirikare b'u Rwanda y'u Rwanda. Ufite imyaka ingahe witwa nde? Njye nitwa Ukwishaka Saddam, mfite imyaka 27. Saddam, kwisanga muri FDLR uricuza iki? Ndi 14, harimo general umwe witwa Brigadier General Gakwerere n'umajoro umwe n'abandi 12 basirikare batoya. So nyuma yuko M23 maze kurasira ibirindiro byabo, hari ari bya FARDC, ari by'abarundi, ari bya SAMIDRC na Wazalendo, bamwe bari rukansi FDLR bajya mu mashyamba ya Warikare, abandi bajya mu mashyamba ya Rubero, abandi bajya Mwenga, hari n'abazamutse mu Kirunga.
hari n'abandi bavuga basigaye mu mujyi wa Goma. Ubwo rero aba nibo babashije gufatwa, barabazana n'uriya muyobozi wabo, bagiye gukora screening bamenye se ababazwa ibya genocide ni bangahe, ibyabo bihama bajye mu nkiko bamenye, kuko turabashinze ibintu byinshi. Ejo bundi mu gihe gishize Kongo yarashe ku Rwanda ikoresheje bya bibunda binini, tuhatakariza n'abaturage bagera kuri 16. Ibyo nabyo niba hari uwo bihama nawe ajye mu nkiko. Abandi badafite icyo tubagiriza n'iki cyangwa iki inkiko zibagiriza bajye mutobo muri rehabilitation center, bigishwe nk'abandi bose, nibavayo bajye mu muryango nyarwanda bakora igihugu nk'abandi. Yaje kutumenyesha ko bafite ikimara kubafata irimo ibentoroja n'iki, ndumva hashize iminsi, hashize ibyumweru nka 3, nayo yari igikurikirana ibyabo. Ari abari muri Kongo, abari muri aya mashyamba yo mu birunga, hari n'abari mu bihugu duturanye cyane Burundi n'ahandi. Abo ngabo nge nabagira inama imwe gusa. Icya mbere nababwira nuko icyaha cya jenoside kidasaza, ntabwo gisaza. Wowe ushobora gusaza nyiri kugikora, ariko cyo ntabwo gisaza. Gukomeza yirukanka gutyo rero nta cyazageraho bya bindi bari barabijeje. Ibyo Kongo yabijeje ko igiye kubacyura ku ngufu n'ibindi bihugu bafatanyije birimo n'u Burundi, nuko nabo barabibona ko bidashoboka. Niba bose bari kusanyikiye ahantu bamwe bakabananiwe no kurwana n'umutwe w'inyeshyamba nk'ariya, barumva bo bazaza hano none bakavanaho kino gihugu, bakavanaho leta, bakongera bagakomeza jenoside yabo nkuko babyifuzaga. Bakwiye gushyira imbunda hasi, bakaripotinga, bakaza neza. Ujye ufite ibyo abazwa akabibazwa, utabifite nta cyaha kimugaragaraho akajya kwigishwa agasubira muri sosiyete nyarwanda. Bafatiwe ahantu hatandukanye muri uru rugamba tumazemo iminsi duhanganye nabo. Duhanganye n'ingabo za leta ziyambaje FDLR, ziyambaza abacancuro b'abazungu, ziyambaza ingabo za SADC zirimo ibihugu bitatu, South Africa, Tanzania na Malawi, ziyambaza ingabo za leta y'u Burundi bari kumwe, ziyambaza abaturage batazi no gukoresha imbunda bitwa bawazalendo, bahawe ibikoresho bya gisirikare, ari nabyo byagiye bituma haba n'ibibazo byinshi ku bantu ku mpunzi zacu zari hariya ziri mu makandi déplacé za Kanyarucinya, za Mugunga, za Rushagara, ahantu hose mwumvaga ngo amabombe yaturutse hagati y'abaturage muri izoka. Abo bawazalendo nibo batumaga izo mpanuka zose ziba, kuko bataze gukoresha ibikoresho bahawe. Bose turabatoragura tubasubize igihugu cyabo. Barabinjije mu gisirikare cya Kongo cya leta, muri FARDC. Ziriya uniforme, iriya myenda niyo bahora bambaye, niyo mpamvu bayitahanye ni yabo. General yafashwe dufashe Goma hano, yafatiye mu mujyi wa Goma. Ngewe tuvugana ahangaha nageze mu ndaki ya General Omega, ya General Omega narayibonye. Iri Kanyamahoro hariya munsi y'ikirunga cya Nyiragongo, nta urimo. Abakunzi ba Bingwa News TV murabibona rero ko igikorwa kigiye gutangira muraduhinzira baraturonga. tuzi igihe natakaje agiye 14 n'ubwo yarumwe n'amaguru. Ubu harakurikiraho iki So igikurikiraho uko mubonye babatwaye n'uko polisi batwaye, babahize gubishinzwe bagenda bakurikirana n'uko wewe. Niba hari ibyaha bya jenoside akurikiranywe akize ubutabera, niba gukurikirana ibindi byaha nawe sikuru bizindi zose zibireba, none babasigaye batwara igikorwa.
badafite ikintu nibura kirafata. Icyo bivuze rero iki ni ikimenyetso simusiga kigaragaza ibyo leta y'u Rwanda ivuga buri gihe ko FDLR ifatanyije na FARDC. Leta ya Kongo yafashe FDLR y'intwaro y'imbunda irayintaguretinga. Ubwo urumva barakorana ya coalition yose, ari FARDC, ari Wazalendo, ari abarundi abatanzi ndetse na muzi. Urumva rero icyo ni ikimenyetso kigaragaza isi yose. Hari abantu kandi n'abana bato. Ibyo abantu bavuga yuko FDLR barashaje ntabwo bakiratwira. FDLR bafite abayobozi babo b'imyaka mikuru ariko mubonye ko akiri muri ubwo. Kuvuga rero ngo imyaka burya imyaka ntabwo ugenda bitekereza bya jenoside ugendera ku myaka ntabwo ugendera ku myaka. Ubwo rero bamaze kubarasa hakurya hariya n'umuturage imaze kubarasa bava mu birindiro byabo. Abenshi bahungiye mu kigo yakwerere cyane inyungu y'uko za Kibungo ya FARDC amakamera ni menshi, abanyamakuru bo mu Rwanda, abanyamakuru b'i Burundi, ubona ko rwose abantu bose selon les confrères rwandais qui connaissent bien, ils disent qu'il s'appelle Gakwerere Stani, il est allé en tenue de notre pays et il va laisser la tenue de notre pays pour rentrer chez nous comme ça. On nous dit qu'il est natif de l'est du Rwanda, on dit qu'il s'appelle Separ. Alors, il est là, donc c'est très difficile d'avoir ces images. Pas moins de 200 journalistes, caméramens, reporters, photographes. Si vous voyez qu'il n'y a pas les images, allez-y comprendre. Donc, tukaba tuzi yuko seko jenoside yakorewe abatutsi yakoreye aho yavukiye, aho akaba ari kumwe n'abo bamurindaga. bagiye bafashwa n'ibihugu bitandukanye harimo n'u Burundi ngira ngo byaragaragaye kuko abagabo barimo basaba babashije gutaha rero nabo bakazuba rero ko nta kibi yaba yinjira rero niwe koko Kwereri alias yari bakaba bahaga amabwiriza yo bita siko Kwereri rwose ngo ngwino ibitaro hano finally rero mu ntara bakaba aribo babanaga nawe barabujijwe. Tanga inzira muha abapolisi bakora akazi kabo. mujye nyuma yako Turashaka mugani nyuma. Le contrôle. Contrôler. General Gakwereri akaba arimo asakwa na polisi y'u Rwanda abanyamwuga La police rwandaise. aho bamwihisha Nous sommes aho bamwihisha rwose General Gakwereri wabaye muri fare le 1er mars FDLR 2025. akaba yari yungirije General Omega mu bihe bitandukanye bihugu akaba yaragiye agaragara avuga amagambo yo gusebya u Rwanda, ariko ntabwo yavuga igihugu cy'u Rwanda ngo bikugwe amahoro cyangwa ngo bikorere nabi. Aba niba rero mwamurindaga nawe sindikubasha kubona ipeti ryiwe ariko yambaye imyenda ya FARDC, urabona ko yambaye imyenda ya FARDC yaba hasi cyangwa hejuru bitandukanye Nous remettre les habits bajaga bambara rimwe na rimwe de l'armée de notre pays. nawe ni wamurindaga urabona ko C'est pas la tenue congolaise, la tenue, bon, la tenue militaire rwandaise, non? C'est la tenue congolaise. 14 bamuherekeje. Selon les sources dignes du soir, comme le confrère Kenyarwanda le parle, il est accompagné avec 14 éléments de sa garde.
Komanda uvuye ahangaha Colonel Jimmy yamaze kubivuga aba ni abasirikare b'u Rwanda bayobowe ba FDLR bari bayobowe na General de Brigade Gakwerere harimo abaofisiye bandi ba Lieutenant Colonel abamajoro abakapitene no kumanuka hasi bafatiwe rero mu ntambara zimaze iminsi zibera hano iwacu muri Kongo burasirazuba bwa Kongo bafatiwe ahantu hatandukanye ariko we bwite yafatiwe muri umujyi wa Goma aho yari yihishe apanga ibitendo bibi byo kwica abantu byo kwica abakongomani uzi FDLR zimaze imyaka 30 hano mu burasirazuba bwa Kongo zimerera abakongomani nabi zibica zibambura ibyabo zifata abagore ku ngufu zikora za kidnapping no gushimuta zisoresha imisoro ku bene gihugu kugira ngo umukongomani agere mu murima we ajye guhinga akagomba gusorera FDLR umunyamahanga nibyo bintu rero byatumye duhaguruka twebwe nka Alliance Fleuve Congo M23 kugira ngo duhagarike ibyo bintu ibyananiye communauté internationale murabikoze n'iki mu barwanyi bangahe aje mu Rwanda hamwe n'abandi bamucungaga 19 bose harakurikiraho iki rero nyuma yuko mumufashe se niwe mu FDLR mari mufitire wenyine oya barahari benshi turimo turabashakisha nabo barahari benshi barihishe mu mujyi wa Goma hariya no cyane hafi y'Ikirunga hariya barihishe mu ijoro bajya bakora ibikorwa bibi by'ubujura n'ubwicanye bakomeje kubikora ariko tuzabihagarika niki mubwira communauté mpuzamahanga yakomeje kubakingira ikibaba bagakomeza gukora ibikorwa bibi mu mujyi wa Goma communauté internationale turayibwira ngo yereke abakongomani dukemure ibibazo byacu turashaka ibiganiro by'amahoro na leta yacu turashaka ko aba banyamahanga bose basubira iwabo niyo mpamvu tubashubije igihugu cyabo mwabonye ubushize abasadeki twasubije mu gihugu cyabo aba mercenaires babandi abacancuro twashubije mu gihugu cyabo rero nta banyamahanga tugishaka ku butaka bwa Kongo turashaka abakongomani hagati yacu dukemura ibibazo ibindi butumwa ku bitwaje intwaro bahari abandi bitwaje intwaro abakongomani bose twarababwiye murabizi twababwiye abakongomani bashyira intwaro hasi bajye ku kibuga cy'umupira hariya cya Stade de l'Unité Igoma baze bona abakongomani bafatanye n'abandi tubohore igihugu cyacu naho abanyamahanga bo batahi wabo bagende basubire iwabo ntacyo tubashaka muravuga iki kuba FDLR n'abandi basirikare muri MONUSCO bizagenda bite muzabarekerayo muzabasaba nabo bazasohoka umunsi urahari uzi tumaze iminsi muri aka kazi duhora kuri uyu mupaka urumva nabo rero barakurikira Katwashimira murakoze chez nous en français maintenant OK en français n'abarundi n'asadek ndetse na MONUSCO urumva babahaye byose babahaye imbunda babahaye imyenda babahaye ibishoboka byose kandi gahunda bari bafite ntayo ni ukurangiza gahunda bari bariko hariya bamaze gutsinda M23 bakambuka hano bakaza kudistroyinga iki gihugu barabigaragaje ejo bundi imbunda zose bakora iki bazerekeza Kiswahili kwa sababu ya Kongo chenye nilikuwa nasema naambia wezi wetu hapa unajua walikuwa wananiuliza kamata watu wanawaleta kwenyu inawaonyesha nini
Hiki yenye inaonyesha kila siku gouvernement ya Rwanda yenye ilikuwa inasema FDLR inatumika na gouvernement ya Kongo. Inatumika na ile coalition yenye walileta Warundi, machineries, mercenaries, alafu na MONUSCO na wazalendo. Hii sasa ndio kionyesho kabisa. Hakuna mwenye atarudia kusema kwamba mara Rwanda yenye nasema sio ukweli. Hata wenyewe kuko generali hapo anakubali kwamba walikuwa wanatumika na nani, walikuwa wanapata usaidizi kutoka kwa ile government. Sasa huyu serikali ama huyu jeshi huyu unamjua kama jeshi ya zamani ya Rwanda? Huyo tunamjua kama jeshi ya Rwanda. Alitoka hapa wakati yuko daraka aliyetona na aliwacha amefanya mazambi hapa na wenzi yake wenye hatujapata. Message gani unayo kwa wale? Ujumbe gani? Ujumbe nasema kwa wale wenye wamebaki wanakimbia kwa mapori hapa, hata wengine wako nchi jirani, nawaambia kwamba mazambi ya genocide uchukua rifanya genocide hiyo hezeike. Uona uwezo kazeika, lakini vile umefanya heta zeika. So advice yenye nawapatia warudi kwa uzuri. Hata wengine wanakuja tunawapokea, anakuja naenda mbele ya justice, ama kuna wenye wanamuuliza anamalizia, alafu tunampeleka kwa rehabilitation center, wanamfundisha ndio kwa society kwa Rwanda. Amezaliwa Kongo, lakini hiyo sikia, hiyo tumeongea namna wametukabidha watu hapa, nenda kwa kabisa wakubwa wengine waanze kufanya screening, wajue ni watu gani wanastakiwa kwa genocide, ni watu gani wanastakiwa kwa aina hii. Alafu wale wenye wastakiwe, wale wenye walizaliwa huko na wastakiwe genocide, wastakiwe nini, watawapeleka kwa Mutobo, sijui najua rehabilitation center, waende wawafunze, baadaye ya kuwafunza warudi kwa society wafanye kazi kama Wanyarwanda wengine. Lakini afande, kwanza hii tukio M23 kuleta hawa watu, serikali ya Rwanda, jeshi ya Rwanda, ninyi mnachukua namna gani? Tuelezee hii tukio. FDLR general anakuja anapatikana mkono ya jeshi ya Rwanda, ninyi kama jeshi ya Rwanda mnachukua namna gani? Sisi tumefurahi sana, yani M23 kupigana nao pale na kuwakamata, walikuwa wanasema namna nilikuwa naongea na ule komanda kwamba FDLR ilikuwa inaua Wakongomani pale, inawanyanyasa, inawaiba. Lakini vyenye nafanya pale ndio vyenye ilikuwa inapanga kufanya nini? Kupanga, ilikuwa inapanga kufanya Rwanda. Sasa maana yake kwa ufupi, sisi kazi yetu imekuwa rahisi. Wametusaidia sana na tunafurahi. Asante sana. Jina lako ndio hii. Iby'amashyamba ukabireka. Wari reporting ze cyangwa afashwe mateka?